sam gamer bre i danas igramo Hunger Games. Hunger Games. Piše, a čita se Hunger Games. Padoh, ali da nisam slomio. No, nokat i dobio tumor leve trepavice. Dobro, nismo dobili tumor leve trepavice. Igra kreće bez tumora leve trepavice. Oh, sticks. Sticks, motherfucker. Ah! Zamalo padnem. Sticks, motherfucker, yeah. What the fuck? What the fuck? Okidoki. Evo je kuća, valjda ću naći chest. Ga neki lik, ću se mota sa nikom svojom. Valjda neće mi dođe da me ubije. Ako mi dođe, imam pecaljka da ga ubijem. Da. S pecaljkom ću ga ubiti. Dobre, leb. Okidoki. Čest. Eto, zlatni mač. Sada mogu drastaviti ovog lika što sam otlio. Ej, smete brzo. Nisi. Sad ću, nisi. Ispričao sam ljudi, pali su mi slušalice. Dobro. Gdje je onaj lik? Gdje su liku? Čest. Ok. Bolt sam našao. Nisam gladan, ali Snake tamo dolazi pa idem da pokupim onaj chest. Tamo i onaj tamo i onaj sve tamo i ovaj ovdje. Chest plate zlatni, ekstra. Još ostalo. Kakva kapica. Ovdje chest, malo hrane. Dobro. I ovdje chest, ništa posebno, ali sve u svemu, našli smo 4 chesta, 5. Kompas. Gdje je ovaj lik? 100 bloka od nas. Sine, kakva sekirica. Dobro, idemo ka ovom liku. Da ga ubijemo, da mu uzmemo stvari koje ima. Ljudi, ostalo nas je 1, 2, 3, 4, 5, sa mnom 6. Ovdje neko baci trulo meso, ne treba nam trulo meso. Što će nama trulo meso? Ne idemo mi trulo meso. Dobro, nema ništa. Ovdje nema ništa. Gdje si sine? Pa dođi nam Bobana. Odi vamo. Odi, da ti pokažem kako se igra Hunger Games. Ti imaš slično mom. Ja ću pojesti supicu, da ako mi se okreneš, ne možeš da me ubiješ. Ajde, dođi više, ajde, sad si gotov. Ajde, neću, da večno te jurim, ali hoću zašto imaš mnogo dobar chest plate. Ajde, dođi bre više, šta si se usro mene, pa ne, neću ja tebe da diram. Jo, sad si pokupio i... Debilu jedan. Sada ja zbog tebe nisam dobio zbog tebe nisam dobio ove metalne šuzle. I ovdje je supply drop, će da padne, tako da ću se ja sakriti ovdje.
i čekati da mi padne subtitle. I ljudi, 4 nas je, izgleda ćemo da idemo u DM. Ljudi, yo, ljudi, I go out on site. Umro sam. Vidi, uzeo si mi diamond. Axe with my, sex with my axe. Da. Izvinite za čas, ništa, tu bi bio kraj ovog klipa, vidimo se s Lesijom, ćao. Samo da znate, pobedio je Krikiju, ovaj ga je izdo i ovaj ga je pobedio, ćao.